pasiekėjimų. Ir aš norėčiau, žinoma, ko organizatorius į pirmą vietą. Nobelio premijos laureatus visus į pirmą vietą. Čia nebedaro kuris ponas Davidis. Jūs kreipėsi Seimas. Galima čia kreipėtis. Ir gal į priekį prašytumėm poną Anastasiją. Poną su priekį. Tai prašom. Taip. Ana. Prašom. Ana Janičia, labai malonu. Pirmą pasakysiu, jeigu galima, kadangi renginys oficialus yra Seimo, tai mes pradedame, aš matau, ir mūsų Seimo kolegos, kurie čia padėjo mums surengti, ir svarbiausiai didžiulė padėka. Ir taip pakviesime visus prisidėjusius. Mes nieko neužmiršom nuo 90 metų. Mes neužmiršom milžiniškų demonstracijų Maniežno aikštėje su užrašais po sausio 13. Ir dabar artėja 35 metai nuo to, kada sovietų kariuomenė bandė paimti šios rūmus ir užėmė televizijos bokštą ir vėl pakabino savo raudonus skudurus. Virš Lietuvos Seimas pasakė ne. Ir štai mes prieš 35 metį šito Lietuvos pasipriešinimo norim prisiminti mūsų draugus, kurie dėja pateko į tokį poststalinistinį sūkurį Rusijoje. Ponas Putinas 2000 metais atstatė Sovietų Sąjungos himną. Tie tonai vėliau, iš esmės, tie muzikos tonai vėliau perėjo į represijas, po to perėjo į tai, kas vadinasi pataisos konstitucijai, rusiškai buvo napinkach, reiškia dirbtinės pataisos konstitucijai, kuri pavertė Rusiją į diktatūrą. Mes atsimenam tą visą procesą. Mes atsimename pirmiausiai Politkovskojos, Starovoitovos, o po to Boriso Jefimovičiaus Nemcovo, o po to ir Aleksandro Navalno nužudymus. Atsimename, kada kankino jūsų memorialo, kuriam teisingai buvo suteikta Nobelio premija, jūsų memorialo žmonės areštais ir kankinimais. Mes tas istorijas labai gerai atsimenam ir čia stebėjome. Tuo pat metu aš norėčiau iš Lietuvos pusės pasakyti, kad per tos dešimtmečius matėsi, kaip po truputėlį nyksta rusų diplomatų buvimas Seime per Liepos 29. 91 metų Liepos 29 sutarties, fundamentalios sutarties tarp Rusijos federacijos pasirašytos Jelcino ir Lietuvos Respublikos pasirašytos Landsbergio. Tų diplomatų noras dalyvauti tuose minėjimuose. Aš atsimenu mažėjantį diplomatų skaičių, kada ši puikiai sutartis, kurie buvo įrašytas Molotovo pakto negatyvus įvertinimas iš Jelcino pusės. Ir atsimenu, kai Jelcinas Kremliuje buvo darybinė delegacija, pasakė
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerija mums į Rusijos federaciją rekomenduoja neįtraukti Molotovo-Ribentropo pakto įvertinimą, kad Lietuva buvo Latvija, Estija nelegaliai okupuotos. Bet jis tokią užuomeną Jelcinui sakė, įtraukė. Čia buvo pagrindinė pastaba mūsų delegacijai, kiek aš atsimenu. Po to sekė toks nedidelis, tai vadinasi, granionės stakančiai. Iš jo, reiškia, jisai pakėlė tostą, Jelcinas, ir pasakė, Rusija bus demokratinė. Man teko laimėjo paklausti Jelcino, o KGB, jis atsakė, šito nesugebėsi. Šitą aš atsakymą atsimenu. Todėl matot tokią laimę, kada mūsų čia Vilniuje yra Rusijos didvyriai kartu su mumis gyvena, kurie kovojo už tą patį prieš 35 metus, už tą patį. Ir jūs dar būdami Maskvoje stebėjot, kada mūsų delegacijos, mūsų jaunimas, važiuodamas į Sibirą, gaudavo vis sunkesnius leidimus leisti atstatyti kapus Sibire. Šitą kreivę, kurie ją pačioje kartu su Rusijos demokratijos sunaikinimu. Lietuvos, Latvijos, Estijos jaunimo išvykos į Sibirą tvarkyti ištremtųjų arba lagerio kalinių kapus, statyti ten kryžius. Iš esmės buvo sužlugdyta, pasibaigė kažkur tai 17-16 metais. Viskas, Lietuvos jaunimas daugiau negalėjo išvykti, o ten juos remdavo vietinės kuopelės, prižiūrint ištremtųjų kapus. Po to sekė visų archyvų uždarimas. Ir tai, kaip jūs išgelbėjot, tai čia yra auksiniai puslapiai. Aš manau, mūsų genocido centras, mūsų istorikų, mūsų mokslo akademija, istorijos institutas turėtų intensyviau su jais padirbėti, kad susektų jiems rūpimus puslapius jūsų išgelbėtai medžiagai. Todėl aš dabar norėčiau pakviesti tuos, kurie organizavo kartu su mumis šią parodą, pasisakyti, tai yra mūsų akimis didvyriai, jie ten 100 kartų yra paskelbti teroristais, o mums tai yra ordinai jums įteikti iš pono Putino pusės. Ir mes, aišku, jūs turime kaip garbės piliečius Lietuvoje, mes jūs vertiname nepaprastai jūsų buvimą. Ir atsiprašom, jeigu kas nors blogai vyksta su mūsų emigracijos dalykais, turiu galvoj politinių rezistentų, tai yra jūsų atžvilgių, kas turi vykti ko gero geriau. Todėl aš dar sveikindamas jūs visus, dar matydamas mano kolegą gerbiamą Simoną Gentvilą, Seimo liberalų frakcijos iškilų ministrą ir bičiulį, noriu jūs pasveikinti. Tų visų, kurie 90 metais įveikė tą barjerą Lietuvoje, kartu su jumis matė demonstracijas Maniežne ir kitur 100 000 žmonių su užrašu Svoboda baltijským narodam. Tai aš pasimenu tus užrašus. O dabar jūs esate kartu su mumis. Tai čia yra mums didžiulė garbė turėti jūsų garbės, mūsų garbės svečių tarpe. Lietuva išlaikė egzaminą demokratijos, kaip matote, dar kaunamės gal kai kuriuos raktų gatvėse, bet mes nenusileisime iš čia, tikrai Lietuva nepavirs nei į Baltarusiją, nei į Gruziją. Tad mes kviečiame jūs pasakyti ir
bandysime kartu su jumis dabar jau šiek tiek skurdesnėje aplinkoje, kaip čia pasakyti, aš turiu galvoje ne transatlantinę mūsų sąjungą, bet, sakykime, Europai stiprėjant, pavadinkime tai švelniau, kartu su jumis pajėga sujungti ir neleisti stalinizmui plisti, nes mes iš jūsų girdime, kad ten atstato Stalino paminklus ir vadovėliuose vyksta siaubingi dalykai. Stalino naratyvas vėl grįžta į gyvenimą. Tai kad ačiū jums visiems, aš norėčiau, kad mūsų lietuvišką pusę labai stipriai jums paplotume. Labadiena, gerbiami Seimo nariai, visi susirinkusieji, garbūs svečiai, memorialo organizacijos vadovai, darbuotojai, dėkoju jums už kvietimą. Labai malonu čia būti. Malonu kai kuriuos jau ne pirmą kartą pamatyti ir pasveikinti Lietuvoje, su kitais susipažinsime. Iš tiesų, bendradarbiavimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir organizacijos Memorial, tai jis tęsiasi turbūt tiek metų, kiek funkcionuoja pats centras. Ir iš tiesų, tie buvę vadovai, čia yra kaip tik ilgametė centro generalinė direktorė Teresė Birutė-Fauskaitė, daugeliu jums pažįstama, ir kiti vadovai, daktaras Arūnas Bubnys. Tas ryšys su memorialu, jis yra labai natūralus ir labai suprantamas. Kaip čia gerai paminėjo Seimo narys Emanuelis Zingeris, kad mes turime naudotis jūsų organizacijos sukauptais istoriniais šaltiniais. Nes iš esmės tik jūs vieni ir turėjo tą galimybę prieiti prie tų archyvinių šaltinių Rusijos archyvose, kiek tai buvo įmanoma. Ir mums tai buvo nepaprastai vertinga materialinė bazė, aiškinantis ir dėliojant paveikslą represuotų lietuvių, mūsų tautiečių. Tai mūsų tas bendradarbiavimas, nemanau, kad jį gali nutraukti režimas, dabartinis režimas, nes mus sieja ta pati istorinė patirtis. Ir turbūt ne veltui šiandien mes čia šitoje salėje pristatome vieną iš parodų, Gulagas, vieno lagerio istorija. Šita mūsų paroda buvo paremta dar 2012 metais, kai turbūt apie didelio masto karą nebuvo dar nei minčių, bet iš esmės šita paroda jau tuomet buvo skirta apie žmogaus teisių pažeidimus, kurie Rusijoje buvo daromi nuolat nuo senų laikų. Ir 2013 metais, kuomet mes pradėjom bendradarbiauti su Permės memorialo organizacija, taip ir atsirado šita paroda Lietuvoje, Gulagas, vieno lagerio istorija. Kodėl šita paroda? Todėl, kad šitoje parodoje, po renginio, jeigu jūs prieisite prie stendų, jūs matysite, kad paroda yra daugiatautė. Joje pristatomos biografijos represuotų asmenų tiek iš Lietuvos, tiek iš Ukrainos, tiek iš Baltarusijos, tiek iš pačios Rusijos. Na ir tai yra žmonės, kurie dėl savo principų, dėl savo įsitikinimų ir atsidūrė tame baisiame lageryje Permė 36, apie kurį pasakoja taipogi atskiri šios parodos stendai. 1946 metais įkurtas lageris ilgainiui tapo didžiausių ir labiausiai saugomų lagerių visoje Sovietų Sąjungos gulagų sistemoje. O 7–8 dešimtmečiai, kuomet labai suaktyvėja disidentiniai judėjimai, kuomet suaktyvėja pogrindinės spaudos leidyba, kuri yra susijusi būtent su žmogaus teisių pažeidimais, šitame lageryje būtent ir buvo kalinami tie žmonės. Principiniai pasisakė už žmogaus teisės, už religijos teisę, už apskritai valstybės suvereniteto išsaugojimo teisę. Tai į mus žvelgia labai drąsūs žmonės, kaip antai ukrainiečių poetas, Nobelio premijos
laureatas Vasilijus Tusas. Į mus žvelgia Ukrainos nepriklausomybės deklaracijos teksto autorius Levka Lukjanenka. Kitąmet mes minėsime Balio Gajausko šimtmetį. Tai Lietuvos politinis kalinys, kuris lageriuose praleido daugiau kaip 37 metus. Taip pat čia yra ir memorialo įkūrėjas Sergejus Kovaliovas. Taigi, iškilios asmenybės, bet aš noriu pasakyti, kad Permės lageris, Permė 36, funkcionavęs praktiškai iki 1988 metų, nebuvo toks vienintelis. Laikui bėgant prie šio lagerio, 50 km spinduliu, buvo įkurti lageriai Permė 35 ir Permė 37. Tuose lageriuose kalėjo tokie iškilūs Lietuvos žmonės kaip Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjai, tai Petras Plumpa ir kardinolas Sigitas Tamkevičius. Ir mūsų garsusis Antanas Terleckas. Tai yra kolosalinės asmenybės, kurios niekada neįsižadėjo savo principų, savo įsitikinimo ir nepabijojo dėl to skirtingose Sovietų Sąjungos lageriuose praleisti dešimtmečius. Nepabijojo padaryti tų principinių pasirinkimų, rizikuodami savo šeimos gerovę, savo vaikų išsilavinimą, apskritai savo paties gyvenimą. Tai tie žmonės, jie yra tie mūsų moraliniai stulpai, kurie mus laikui bėgant atvedė į atgimimą, atvedė į Baltijos kelią, atvedė į 90-ųjų kovo 11. Aš labai sveikinu mūsų kolegas iš memorialų, kurie taip pat pristato savo parodą, labai informatyvią parodą apie tai, kaip jie veikia. Mes palaikėme ryšį, kaip okupacijų laisvės kovų muziejus palaikė labai glaudų ryšį su būtent lagerio teritorijoje įkurtų muziejumi Permė 36, kuris dabar jau turbūt yra gerokai transformuotas. Bandoma jį visai kaip perlaužti ir pakeisti, matyti jo pirminę mintį ir misiją. Taip pat mes palaikėme nepaprastai glaudžius ryšius su Sverdlovsko memorialu. Sverdlovskas mums buvo nepaprastai svarbus, todėl kad būtent Sverdlovske, dabar Jekaterinburge, taip vadinamajame 12 kilometre masinėse kapavietėse buvo užkasti net 8 Sverdlovsko ir KGB vidaus kalėjime nužudyti nepriklausomos Lietuvos Respublikos ministrai. Tai šita vieta mums irgi buvo begaliniai svarbi. Kažkada mes rengėme net informacinius stendus apie mūsų nužudytus ministrus ir tikėjomės, kad tie stendai atsidurs Boriso Jelcino demokratijos centre. Koks likimas juos ištiko, aš negaliu pasakyti, bet sakykime taip, kad aš labai tikiu, kad kolegos iš Jekaterinburgo memorialo organizacijos juos bent jau saugo ir turi šitą informaciją apie tai, kad tose masinėse kapavietėse yra 8 Lietuvos Respublikos ministrai. Tai štai tos tokios bendros istorijos, tos tokios skaudžios bendros patirties mes esame saistomi. Ir manau, kad ir dabar yra tas laikas, kad jokių būdų negalima kalbėti apie bendradarbiavimo ryšių susilpnėjimą arba apskritai jų nebuvimą. Kaip tik mes turim labai susitelkti ir liudyti tą faktą, kas buvo, kaip buvo ir apskritai, kad dabartinė valdžia, dabartinis Rusijos režimas, jis niekiek nepasikeitė nuo to, kuris buvo, sakykime, kada kūrėsi Permė šitas lageris 1946 metais. Jis tikrai niekiek nepasikeitė. Nes, žmogaus teisės kaip buvo nieko vertos tam režimui, taip jos ir yra nieko vertos. Ir apskritai, kiekviena tauta kažkaip neturi vertės šitam režimui. Aš nekalbu apie tautą, apie rusų tautą. Čia ne apie tautą.
Čia problema yra režime ir tame rate, kuris supa režimą. Su tuo reikia. Ir tam reikia sakyti, bet tuos faktus tiesiog į akis sakyti, kad jūs tokie buvot, tokie esat ir vargiai, ar kada pasikeisit. Bet mūsų pagrindinis tikslas - kovoti su jumis. Tai ačiū Jums labai, didžiausio palaikymo Jums visiems. Я тоже хочу сказать большое спасибо, в первую очередь, господину Эммануэлу Зингерсу, с идеей организации этой выставки «Мемориал» мы пришли 9 месяцев назад, в феврале прошлого года. И вот, как это естественно, 9 месяцев прошло, и выставка состоялась, и ее поддержала посольство Великобритании. Тоже большое спасибо. Здесь представители присутствуют, посольства. И нам действительно очень важна ваша поддержка. Мемориал одна из самых крупнейших организаций в России была. В свои годы более 60 регионов, у мемориала было представительство более 60 регионов в России, почти в каждом регионе было отделение мемориала. И уже с самого начала мемориал создавался как международная организация. Были наши коллеги в Украине, около 10 организаций, во Франции, в Италии, в Германии, в Латвии, и в Казахстане, и в других организациях. И с самого начала мемориал работал по 2 направлениям. Это сохранение памяти о советском государственном терроре и документирование современных преступлений. Коллеги из правозащитного центра работали почти во всех горячих точках 90-х, 2000-х годов, в Осетии, в Грузии, в Чечне, в Крыму, в 2014-м, на востоке Украины, в Донбассе. И, конечно, продолжают работу сейчас. И, по всей видимости, можно сказать, что работа мемориала была важна, потому что перед тем, как напасть на Украину и совершить эту широкомасштабную агрессию, Путин закрыл мемориал в России. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала войны, мемориал был ликвидирован грубо, беззаконно, с нарушением всех процедур российских. Но эта выставка называется «Другая Россия». И мы хотим говорить не о прошлом, хотя выставка показывает про прошлую работу мемориала, и также в будущем мы хотим говорить о современной текущей работе. Сейчас мемориал пересобрался заново, он функционирует в Европе. 2 года назад мы создали новую большую сеть мемориала, и она зарегистрирована как международная НКО, неправительственная организация в Швейцарии. Отделение мемориала есть во многих европейских странах. У нас сохранились коллеги, которые продолжают работать в Украине, в Литве, в Польше, в Германии, во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швейцарии. И мемориал продолжает работать. Об этом мы хотим сегодня поговорить. И большое спасибо Литве, большое спасибо европейским странам, Литве за поддержку, за возможность, за то, что продолжается эта гуманитарная программа поддержки российских правозащитников, активистов, журналистов, которые не принимают и не приемлют путинский режим, который продолжает работать. И об этом наша выставка, о продолжении работы в этих непростых условиях во время войны, во время репрессий в самой России. Что можно сделать и что мы делаем, и хотим сегодня поговорить.
Спасибо вам. Спасибо большое, мистер Зингерис. Меня зовут Анастасия Шевченко, я директор фонда, который я основала уже в Литве, «Сквозь стены». Мы помогаем украинским военнопленным, которые сейчас находятся на территории России, российских тюрем. Я, конечно, хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете, мемориал, и за эту прекрасную выставку. И для меня она прежде всего про ответственность россиян, про ответственность гражданских активистов, про нашу общую ответственность за то, что мы это допустили в свое время. К сожалению, история циклична, и вот так ужасно она повторяется сейчас. И на территории России в целом то же самое, что было. И вот это Пермь-36, это очень символично, потому что именно в Пермском крае находится большое количество колоний, где сейчас питают украинских военнопленных. Я разговаривала сегодня утром с одним военнопленным, не всем разрешены звонки, но есть исключения. И спрашиваю, как у тебя дела? И он мне говорит: Миронов, Настя, потерял 6 килограммов веса. Это происходит сейчас. Мне искренне стыдно за то, что делает моя страна, и я каждый раз думаю, что это наша ошибка, это наша ответственность. Знаете, моя семья оказалась в Бурятии, даже не знаю когда, если честно, стыдно до конца не знать историю своей семьи, но мы оказались в маленьком поселке Бурятии, семья была сослана из Литвы и Польши. И когда я росла, я думала, ну как так? Ну вот как можно было из Европы выслать семью, большую семью, в такой маленький поселок, и рядом просто степи и сопки. А сейчас что происходит с украинцами? Азов, например, высылают в Якутию и в Сибирь массово. И мама просит меня, пожалуйста, во-первых, объясни, почему, у меня нет ответа. А во-вторых, помоги, пожалуйста, и скажи, сколько будет туда ехать. И вот я смотрю на карту России, сколько будет ехать украинский военнопленный из Ростова в Якутск. Как вы думаете, сколько туда ехать? 73 дня на машине. 73 дня на машине, но их везут в столыпинских вагонах, так же, как и было раньше, ничего не меняется. И будет он ехать туда где-то 3-4 месяца. По пути в каждом СИЗО он отправляет весточки: мама, я здесь, не теряй, я живу. Что будет с ним в Якутске, мы не знаем. Мы знаем, что там не будет связи, и что это одна из самых сложных. Часть везут в Омск, многие остаются в Перми. Это ребята, которые находятся без связи до сих пор. И родители вообще не знают, что с ним происходит. Вот, наш фонд помогает, конечно, всем, чем может. И я благодарна Литве, что мы смогли здесь зарегистрироваться. Мы отправляем продукты, одежду, помогаем им связываться с семьями. Но в целом я сегодня взяла слово, потому что хочу сказать, что, во-первых, стыдно, да, за то, что делает моя страна. Во-вторых, попросить прощения. Мне часто говорят: ну ты не виноват. Виноваты все. Есть коллективная ответственность, для меня это важно проговорить. И, понимаете, Сталин, он никогда уже не извинится перед Литвой. Путин никогда не извинится перед Украиной. Я прошу прощения. Спасибо. Aš labai siaurėtas pasisakymo, aišku, abiejų pasisakymų. Sunku kalbėti, aš neįsivaizduočiau, jeigu jūs leistumėt, be pono Davideso pasisakymo, tai yra neįmanoma įsivaizduoti šią dienos pradžios mūsų parodos. Спасибо большое. Трудно добавить что-то к тому, что уже сказали коллеги, к тому, что сказала Настя. Спасибо большое, уважаемый Эммануэлис. И я хотел бы, во-первых, присоединиться к большой благодарности Литве, которая дала возможность многим из бурятских коллег продолжать свою работу здесь. Это очень важно, и спасибо отдельно вам, уважаемый Эммануэлис. И эта выставка и наша сегодняшняя встреча, она как раз показывает живую связь между
нам не удалось извлечь уроки из исторической памяти, нам как обществу, об этом говорит Настя, не удалось извлечь уроки из исторической памяти в полной мере, и исторической памяти советских репрессий, и того, что происходило вот уже в последние 20 лет перед началом полномасштабной войны. И сейчас мы получили то, что имеем, и это, к сожалению, получили не только мы, это получил весь мир, получила Украина. Сейчас мы пытаемся делать массу возможного для того, чтобы, во-первых, документировать происходящее, во-вторых, посильно помогать тем, кто нуждается, и российским жертвам политзаключенным, и украинским политзаключенным, пленным, гражданским, которые сидят в тюрьмах, куда их бросила российская власть. И это важно не только сегодня, это важно для будущего, потому что так или иначе, конечно же, Россия сделает новую попытку стать демократической страной. И то, как мы сможем извлечь эти уроки, использовать те уроки, использовать ту работу, которая ведется сегодня и в части исторической памяти, ее сохранения и восстановления, и в части фиксации сегодняшних массовых, ужасных нарушений прав человека и на войне, и помимо войны, и помощи этим людям, зависит, насколько новая попытка